Musi tugiye kuganira kuri ngo ninde utungwa agatoki muri mapping report. Mapping report nangwa raporo mapping ni raporo ifite ikoze igitabo gifite page 581. Ni raporo yanditswe n'aba expert 33. Muri abo ba expert 33 bibyerekeranye n'ibya droit de l'homme harimo abakongomani basaga 20. 13 nibo bari aba expert bavuye mu bihugu bitandukanye. Rapport mapping ya by sur initiative ya kanama k'umuryango w'abibumbye karebana n'ibya burenganzira bwa muntu. Byaturutse hehe? Byatangiye muri 2005 aho abasirikari b'abahindi ba MONUSCO bari gukora patrol muri Nord Kivu, kubaza gusanga ahantu hari fosse commune, hari imva eshatu zirimo zashinguwemo abantu benshi. Sibye ko aho hantu batigeze batwereka ngo nahagana he, no muri raporo ntabwo bavuga ni muri Nord Kivu gusa, ngo hari ibyo ndikuze kuvuga nyuma wenda biraza gusobanura kuko baterekanya aho hantu. Ubwo bahita batabaza muri Conseil de sécurité bavuga ko babonye amagufa y'abantu bashinguwe ari benshi, none ko bisaba ko haba enquête. Ariko mbere yuko 2005 haboneka, sinzi umuntu ariko wa mutinga ariko ya haraka son kari kuzamuka. OK, merci. Muri 97 na 98 secrétaire général wa Nations Unies yashyizeho akanama kagombye gukora enquête ya violation des droits humains byabaye muri mu ntambara ya ntuza ya AFDEL. Alors iyi enquête bagiye kuyikora, Président Kabila arabyanga. Bon, ntabwo yabyanze officiellement ariko il a mis le bateau dans les roues kugira ngo izo enquête itaza gukorwa. Noneho haje kuboneka izi force commune muri Nord Kivu, niho biro ya secrétaire général aux Nations Unies basi bavuga ati comme twari dufite gahunda koko yo gukora enquête mwakira gihugu, reka noneho du profit bwo tubonye evidence ya ma force commune. Alors hakozwe inama zitandukanye. Inama yabaye ya mbere harimo si je me souviens bien directeur wa rushinzwe département des opérations à maintien de la paix muri cabinet ya secrétaire général aux Nations Unies. Harimo wari ukuriyeho représentant au commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies. Iyo nama yajemo wari ushinzwe département affaires politiques muri Nations Unies no affaires juridiques. N'umudamu icyo gihe wari ushinzwe ya bureau ya conseil spécial pour la prévention des génocides. Alors baza gutumira na representant wa MONUC, icyo gihe bayitaga MONUC itari yaba MONUSCO, bakora inama habaza discussion. Muri iyo discussion baza kuvuga ko bagomba gushaka des outils zizafasha leta ya Congo kugira ngo ishobore gukora ibintu bya justice. Donc bashireho un mécanisme ishobora kuzashiraho justice. Alors byagombye gukora kugira bakore noneho inventaire y'ama violation ya droits humains yabaye muri Congo. Ubwo tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2006 niyo secrétaire général wa ntuza wa Nations Unies yatangaje ko bagiye kohereza aba spécialiste bari spécialisé muri ibintu ya droits humains kugira ngo bakora ko kazi. Alors kugira ngo bababone byaje kuzamo tuntu two gutinda, ariko urumva tuntu ndaza kutubabwira nyuma parce que iyi ndi kwabwira d'abord contexte réel uko babipanze, ariko ndaza kubahereza na contexte ya dessous de carte pourquoi iyi raporo yakozwe. Est-ce que réellement ni inventaire bari bashaka kwerekana kubera iyo zo force commune babonye,
ou bien hari indi agenda ariko byo ndaza kuza nakonda iyi ngiye kubanza nabaha cartographie générale ya conception izwi hanze yose y'iyi rapport. Alors bigeze le 8 z'ukwezi kwa gatanu muri 2007 icyo gihe ni Ban Ki-moon ni wari secrétaire général niho yatangaje ko yatangaje objectif noneho zo bagiye gukorera iyo mapping report. Avuga ko bagiye gukora iyo ntuzi yo database nyine yo kumenya image y'ubwicanyi nangwa violation des droits humains byabaye muri Congo nangwa muri Zaire. Icya kabiri ibyo yo kuba ngo badote nyine Congo les instruments zizayifasha itangiriraho, donc les données atangiriraho kugira ngo ikore justice. Icya gatatu ko kugira ngo ba evaluer noneho imbaraga Congo ifite muri cadre yo ku lutter contre impunité. Donc impunité je sais pas na Kinyarwanda stokto bango nini. OK, impunité bango kudahana. OK, sorry. Alors mu kwezi kwa gatanu kwiyo toujours 2007 je pense bigeze nko mu le 20 niho ho commissaire aux droits de l'homme wa Nations Unies yaje Kinshasa aje gupresenta none iyo projet kwa Kabila. Abwatiye bana twebwe tugiye kugufasha uko leta yawe ubuyoboye bon amatora yamaze kuba muri 2006 niyo yari amatora ya mbere yabaye inyuma ya transition. Ati mu gihugu cyawe kugira ngo wicaze ubutegetsi bwawe tubonye ko twagufasha tukazana aba expert bagakora inventaire y'ubwicanyi bwabaye mu gihugu les violations des droits humains patati patata kugira ngo noneho utangire wubake ubutegetsi bwawe kuri justice none uhane ababikoze si de suite kugira ngo mu gihugu habemo umutekano. Alors baradiskitana nawe bamaranye amasaha 3 kuri Palais de la Nation. Ntabwo Kabila yabyakiriye directement bonyira tena babonana nk'ejo yaho cyo gihe babonanye no kuri Union Africaine kuri stade de l'Union Africaine. Alors muri décembre 2007 Conseil de sécurité iza kuinsista ko Congo yemera iyo projet. Donc urumva ko muri iriya rencontre yabaye mu kwezi kwa gatanu vers le 20 entre Kabila na Nkuza na au commissaire de l'ONU à Nations Unies ntabwo bwabyumvikanyeho. Noneho Conseil de sécurité haba bakora communiqué officiel yo gusaba Congo iyo projet yemera. Alors bigeze le 30 juin muri 2008 uyu mudamu wari ukuriye iyo biro ya Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme witwa Louise Arbour yandikiye Kabila amubwira ko aba expert noneho bagiye kuza. Urumva ko hari harimo akantu ntabwo president yari yabyemeye neza ariko bashyiraho pression ndaza kubabwira iyo pression yavuye hehe. Ubwo directement bamaze kubiannoncer le 30 juin le 17 z'ukwa karindwi 2008 directement directeur w'iyo mission n'aba expert 10 bahita bamanuka i Kinshasa. Barahageze bakirwa na ministère des droits humains, bakirwa na ministre wa justice, premier ministre yarabakiriye si je me souviens bien. Papa bigeze mu kwezi kwa 10 kwa 2008 niho noneho indi equipe yaje ariko hagati aho ngaho ntabwo leta ya Kinshasa icyo gihe yari iri kubyemeranyaho na Conseil de sécurité nangwa au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Alors batangira kudeployinga abantu babo kuva mu kwezi kwa 10 kugeza muri mu kwezi kwa gatanu kwa 2009 niho abujije iriya equipe nababwiye y'aba officier 33 donc harimo abakongomani na bandi bari baturutse hanze bagombye gukora kariya kazi. Alors akazi ka mbere ikintu bakoreyeho batangiye kurekolta bafashe aba representant 200 bama ONG ya Congo batangira kubonana nabo, donc kuba briefing baragenda bahetura aba membre bose ba gouvernement baraba briefing kubera ibyo bagiye gukora. Babonana n'abamemba ba Monique icyo gihe aba PNUD abapadiri abapastere aba representant b'amasendika amagroupe bajya bavuga on a amagroupe y'aba victime. Alors
batangira kuba briefing ariko briefing urumva ko muraza kuyumva nyuma yo briefing c'était quoi juste qu'est-ce qui était cherché derrière mapping report murazo contact bagiye bakora baje kufata amadokima n'amaraporo atandukanye agera hafi ku 1500 kuko ayo madokima niyo bakoze rebo analyse urumva ko oui bakoze team yabo ariko bafashe beaucoup plus amadokima bagiye bakura mu maraporo atandukanye y'ayo ma organisation 200 nababwiye bamaje kubonana nabo yaba abapadiri yaba abapastere abantu b'amasendika utuntu twoneje twose turi financer de part et d'autre niko bagiye barekolta ayo madone. Alors mu madokima andi babonye hari amadokima ya ONU mu maraporo différent yagiye yandikirwa secrétaire général des Nations Unies dokima zavuye kuri Monique icyo gihe izagiye zijya kuri Conseil de sécurité dokima amaraporo atandukanye yagiye ajya kuri division des droits de l'homme ya MONUSCO ya Monique plutôt raporo zagiye zijya kuri Haut Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme amaraporo y'abarapporteurs spéciaux kuko hari abarapporteurs spéciaux les Nations Unies yoherezaga mu karere nk'aba Roberton Garetone n'abandi cyangwa babyibuka mu bibuka akazi Roberton Garetone yakoze icyo gihe aba représentants spécial aba secrétaire général des Nations Unies abashinzwe by'abana n'amakonflit armé amaraporo y'aba groupe d'experts ariko icyo gihe aba groupe d'experts nk'aba mwumva bakora amaraporo muri de 2001 à 2002 bakoraga uniquement amaraporo aririye na exploitation illégale des ressources naturelles ngo amabuye y'agaciro et d'autres richesses. Alors kuva muri 2003 iyi groupe y'aba experts niho yatangiye noneho kuaccompagner les groupes armés mais plus précisément FDLR. Niyo mpamvu ubona mu maraporo yabo yose ubu ngubu ibintu bibandaho cyane. Donc d'ailleurs hari n'umwe muri bo witwa Steve Hague we ntabwo yigeze abihisha yavuze ko il soutient des marches za FDLR. Si je me souviens bien leta y'u Rwanda icyo gihe yarayajishije no kuri Nations Unies bamukura muri groupe y'aba experts ariko urumva ko mission yabo spéciale aba experts ya Nations Unies après 2002 à partir de 2003 bagize accompagnement y'ama groupe armé et surtout beaucoup plus y'aba FDLR ariko de 2001-2002 rapport bafite juste zavugaga ku bintu by'ama exploitation y'amananga. Indi organisation bakuyeho ibidokima bitandukanye bimwe biri manipulé ni organisation bita IRIN Integrated Regional Information Network niko yitwa izindi zaje ziva kuri PAM iyo bita Programme National Alimentaire Mondiale kuri UNICEF za OCHA ni biro bita Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires abazi nka kuri Goma riba hari ihimbi niho biro yabiba. Izindi dokima bagiye bakoresha nizavuye kuri Cour Internationale de Justice harimo zimwe harimo na plainte bari barareze Herodia ku bya bindi yakoze propagande yo kwica abatutsi Kinshasa avuga ko hari abavermine amaraporo yo bakoreye ba Mwenze Kongolo yo bakoreye Laurent Désiré Kabila kuri Cour Internationale de Justice. Andi madokima bakoresheje nizo bagiye bavana kuri CPI par exemple ba madosiye abacuyi aba Thomas Lubanga ainsi de suite. Alors nizo bakuye muri leta hari nk'akindi gitabo bitaga ngo ni livre blanc et livre blanc yanditswe muri 2001 si je me souviens bien bandika yavugaga ngo les 3 ans de massacre et génocide à huis clos. Bon urumva ko bafashe beaucoup plus ibidokima byinshi bya leta aribyo bazanye muri iriya raporo aribyo yabafashije. Alors hari izindi dokima bakoresheje zavuye muri Commission de l'immigration ya Canada kuko icyo gihe Canada yatwaye abantu benshi bagiye bava muri Congo bajyayo. Alors ikora amaraporo y'ama violation yagiye abakorerwa ainsi de suite. Hari izindi dokima bakoresheje zavuye muri Commission ya recours de réfugiés y'Ubufaransa nayo muri yo cadre hari abantu benshi yagitwara b'impunzi
none mu maraporo bagiye bakora izo raporo ntuza yarazifashishije ariko hari izindi zavuye muri departement d'etat, hari izindi zavuye muri sirete y'ababirigi, hari izindi zavuye muri service za Mossad z'abayahudi ainsi de suite. Donc iyi raporo mapping yajemo utuntu twinshi dutandukanye. Alors nihuse amasaha yatugendanye antwa raporo mapping ifite amakuru menshi, peut-être uyu munsi turakora A, wenda ubutaha ntitubona umwanya tuzakora B, kuko ngira ngo c'est très important kuyisobanura kandi mwumve historique yayo. C'est très important pour éviter manipulation yayibaye inyuma yayo. Alors bamaze ku rekolta intuza gukora choix yabari yaba bantu nababwiye bagiye bavugana nabo n'izi document, bakoze les bureaux régionaux. Ibiro ya mbere bafunguye biro i Bukavu hara muri Sud Kivu, ibiro ya kabiri bayifungura ni Goma, donc yari muri Nord Kivu, indi Bukavu Sud Kivu. Biro ya gatatu bayifungura Kisangani, ariko biro ya Kisangani niyo hariya muri Chopo cyo gihe bayitaga province orientale, donc niyo yanakontrolaga Bunia muri Ituri. Donc biro ya ntuza regional ya Kisangani yarebaga na Bunia. Bafungura biro ya kane hari Kalemi, ni muri Katanga, ubu ni muri province ya Tanganyika. Iyo biro ya cordonnier Maniema ikordona Kasai oriental, ikordona na Kasai occidental. Ibiro bya gatanu babifunguye Kinshasa, donc biro ya Kinshasa niyo yabirebaga ba Congo, ubu yitwa Congo Central, cyo gihe bayita ba Congo, na Bandundu na Equateur. Ngizo 5 biro regionaux zabo ba expert bakoze mapping report. Ari mpamvu bayita ngo ni mapping, ni yo cartographie bakoze. Donc Bukavu kugira ngo barebe ibya Sud Kivu, Goma barebe ibya Nord Kivu, Kisangani kugira ngo barebe ibya province orientale n'ibya Ituri, Kalemi kugira ngo barebe ibya Katanga, Maniema, Kasai oriental na Kasai occidental, na biro ya Kinshasa kugira ngo barebe ibyabereye ba Congo, Bandundu na Equateur. Alors babipanze muri phase eshatu. Donc mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi muri 2008 ni nababwiye ko ariho ntuza directeur yaje azana na equipe ye, bakoze amezi atatu bari gukora recrutement d'abord ya equipe bazakoresha nayo ntuza yabo abo masource yabo bari kuya recruter mu bapadiri nko nababwiye ba pasteur ainsi de suite abayitija. Alors muri yo 3 mois bakora collect yizira mpapuro nababwiye plus de 1500 documents bagizeho accès na zira zindi ziyabaye tennis secret bakuye mu mabiro atandukanye. Muri yo 3 mois bakora nikia na analyse no kwerekana ko izo documents ukuntu bazajya bazikoresha. Alors phase ya kabiri yatangiye le 17 z'ukwezi kwa 10 muri 2008. Alors aha niho bakoze rero ira deployement mbabwiye yari 5 bureaux régionaux. Ibi babikoze mu mezi arindwi. Alors mu mezi arindwi niho bakoze collecte générale y'ayo makuru, nibwo banabonanye selon ukuntu raporo imwe banditse secret ariko twagizeho accès. Donc babonanye n'abatemwe 200,000. Donc muri aya mezi arindwi alofasha mezi atatu ya ntuza ya recrutement collecte no gushaka abatemwe niki plus les 7 mois bakoze y'akazi, niba ngo bakoze presque 10 mois bari gushakisha izo nkuru banditse muri la rapport. Alors le 15 z'ukwezi kwa gatanu muri 2009 niho bafunze amabiro regionaux, bahereye kuri biro zo muri Est bafunze kwanza Kisangani, bafunga ya Goma, bafunga ya Bukavu, ya Kalemi niyo na Kinshasa nizo zaje gusoza. Rapport finale bayipublié muri Haut Conseil ya droits de l'homme ya Nations Unies tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2009. Alors yo bayiranda publique twese tuyibona yatsotse muri 2010, niho mapping report yabaye accès ku bantu bose. Alors mapping report kugeza n'ubu ngubu bayita ngo ni draft. Donc ntabwo rapport finale yigeze iboneka. Kubera iki itigeze iboneka ndaza kubisobanura nyuma nangwa nitugira amahirwe uyu munsi. Alors plan y'ibyo bakoze récolte rero, bakoze récolte iki?
ni ryari nihe periode bafashe bose bumvikanye ko bafata depuis mu kwezi kwa gatatu kwa 2000 mu kwezi kwa gatatu kwa 1993 cyo gihe hari ku gihe cya Mobutu cya Zaire, bageza mu kwezi bageza muri 2003. Donc iyi rapport ifite kuva muri 1993 kugeza muri 2003, donc ni iri kuri échelle ya 10 ans. Ngo bafashe 93, 94, 95, 96 kigihe cya Mobutu. Alors bafata 97, 98, 99, 2000, 2001 kugihe cya Laurent Désiré Kabila. Bafata na 2002 na 2003 mu gihe cya transition ariho Joseph Kabila abaye akiri president wa transition ya kira gihugu. Uko muri 2003 niho habaye reunification ya RCD na MLC. Noneho 2006 haba amatora ya mbere, Kabila atambuka ariko amaze kurwana na Bemba nibwo bamufunze bamujyana La Haye. Donc biri muri la document ni byahereye ku bwa Mobutu muri 93 kugeza muri 2003 Kabila atangiye ubutegetsi bwe muri transition. Alors ahantu icyo gihe muri 2093 bahereye muri region ya Shaba. Region ya Shaba ubu ngubu niyo yitwa Katanga. Ni ibiki bashatseyo? Ikintu bashatseyo aho muri Katanga habayeho intambara, ubwicanyi bwakorewe abakasayi byari biturutse mu ntambara ya Tshisekedi, ari se wa Tshisekedi president w'ubungubu, donc Etienne Tshisekedi. Icyo gihe yahanganaga n'uwitwaga Ngunza Karl Libond. Abantu bazi amateka ya kiriya gihugu, Ngunza Karl Libond arazwi, yari afite izuru rinini cyane, washobora kuba wakwinjizamo n'ikijumba kikagenda neza. Ngunza Karl Libond icyo gihe we na Tshisekedi barwaniraga umwanya wa premier ministre. Alors biza kugenda bite? Uwitwa Cyungwa Kumwanza icyo gihe ni wari gouverneur wa Shaba. Cyungwa Kumwanza no Mukatange, donc Ngunza Karl Libond no Mukatange, Tshisekedi no Mukasai. Alors Tshisekedi yarashaka ko abakasayi bose bari muri Katanga bakomeza kugukomera, noneho bagafata ubutegetsi bagakontrola Bakatange. Abakatange nibo baje gukora rero movement yo bita Iferi. Iyo Iferi itangira guhangana na IDPS. Donc IDPS yari abakasayi, Iferi yari abakatange. Iferi ija gukora notre mouvement hagati yayo bayita Jiferi y'abajene. Anariyo icyo gihe yari yoborwaga witwa General John Numbi. Uwo ni general k'icyo gihe niwe ari mukuru wa Jiferi. Baforma nk'abamayimayi, barabatraininga neza, bica abakasayi, hishwa abakasayi guhera hitwa za Luena, ukagenda Bukama, ukamanuka Pweto, ukagenda hitwa Kasenga, ugafata ukambuka hitwa Fungurume, ukagera Kapo. Muri iyo centre yose, muri iyo migini yose hishwa abakasayi basaga ibihumbi n'ibihumbi muri 92. Donc iyi rapport mapping naho ngaho yahereye muri Shaba. Alors baza kuza muri Nord Kivu, muribuka ko muri 93 niho habaye intambara ya ntuza ya Magrivi. Donc birimo Magrivi bica abatutsi hariya muri Masisi no muri Rucuru no muri Est ya Walikale. Bajya muri Bazaire, icyo gihe habaye urugamba witwaga Bundu dia Congo, aherutse no gupfa. Habaye repression, abantu be barabica, bakora izindi recensement muri Hozaire no muri Maniema no muri Kasai Occidental ni Kinshasa. Ubwicanyi bwagiye buhabera, aba ex-phase icyo gihe aba DSP n'aba garde civile bica abaturage. Alors muri rapport mapping bafashemo seulement muri periode ya 93 kugeza muri mars 93 kugeza muri juin 96 kugeza cya Mobutu, juste 40 violations. Donc beaucoup plus laziri lié na échec ya processus de démocratisation na crise régionale, la crise inina Magrivi muri Nord Kivu, abatutsi bicwa ainsi de suite.
impunzi z'abanyarwanda zihunga ziza muri Congo nani urumva niyo periode 93 94 95 96 exefare n'intera hamwe donc utu événement twose twahabaye bafashemo uniquement 40 violations muri izi 40 violations izo bashizemo z'abatutsi bishwe muri ya periode 93 na Magrivi ni bashizemo selema 6 naho izindi 36 zose plutôt 34 niza zira nyine bavuze byo muri Shaba bya Bandundu ainsi de suite. Alors nta na rimwe aba bantu bakoresha manipulation y'iraporo bavuga ko John Numbi kubera yishe abakasayi afungwe, Tshisekedi kubera yakoze instrumentalisation we na Ngunze Karlibonde kuya abantu afungwe, n'abandi bose babigize mu ruhari muri iriya ntambara ya Ntuza, nk'izina rya Ntuza ryo ryaje kuzamo rya General Mayanga, mwaburiya bwicanyi bwabereye hariya za Kumuheto, hariya za Nyamitaba n'iki, igihe yarayoboye abakombata 600 yirikaga rwana n'aba DSP, personne n'a jamais parlé, kandi ari muri institution za leta nta na rimwe bigeze batungwa gatoki. Turaza kuvuga impamvu. Donc iyi periode ya mars 93 abantu bokoze ubwicanyi bwose muri periode bari muri mapping report, nta numwe wigeze atungwa gatoki, nta numwe, kandi bose bari muri leta. Y'abacungwa ku Mwanza pfuye ejo bundi ari muri leta, yaba General John Numbi ari muri leta, yaba abantu bakoranye na Ngunza Karlibonde muri ubu bwicanyi bose bari muri leta. Ariko turaza kubivugaho nyuma ugasanga bavuga ngo Genocoste ngo 10 millions de morts, kandi ababishe muri periode n'aba mobutiste bose bari en fonction à Kinshasa, dufite n'amazina yabo. Periode ya kabiri ivuzwe muri mapping report batangiye de juillet 96 kugeza muri juillet 98. Iyi ni periode ya AFDEL. Ku bantu batandukurikiye, AFDEL mission yayo yari ifite mission spéciale eshatu. AFDEL yarije d'abord kugira ngo bademantele inkambi z'abanyarwanda bari barahungiye muri Congo 94 kugira ngo batahe zive hari hafi y'umupaka. Mission ya kabiri ko ari ukugira ngo basenye structure ya XFR yari maze kwiyubaka mwazira nkambi za Kashusha muri Sud Kivu, nazira za Katare na Kahindo na Kibumba hariya na Mugunga, bari kwitegura kugira ngo bajye gutera u Rwanda. Mission ya gatatu ko ari kugira ngo Mobutu bamuranverse. C'était ça la mission de l'AFDEL. Alors muri mapping report ikintu cya mbere bakoze batanzemo rapport ni attaque zabaye contre abatutsi n'abanyamulenge Sud Kivu, Kinshasa muri province orientale, bikozwe n'intera hamwe na ex-phase, abasirikari ba Mobutu n'abakontenja, abadespe, abagarde civile, Sarma n'iyindi mitwe yose yari hari y'igisirikari cya Mobutu. Abakoze ubu bwicanyi bw'abanyamulenge, hari abanyamulenge banditsemo ko benshi batawe hariya muri Ntuza muri Tanganyika, abandi batawe hariya muri Rusizi, abandi babashinguye bazima hariya za Ntuza za muri Plaine de la Ruzizi. Aya makuru yose arimo, n'abantu babikoze barahari, ariko nta numwe utungwa gatoki, kandi nabo bari muri leta. N'aba ba officier baba ex-phase bakoze ubu bwicanyi bari muri leta, n'ubu baracyari muri FARDC, nta numwe wigeze abakoraho. Muri iyi attaque, muri raporo mapping harimo insida 104 zivuga kuri attaque zakorewe abatutsi n'abanyamulenge. Ku gihe cya hariya mbere bararegeje, navuge ko bashizeho 6 selema mu gihe cya Mobutu sur 40, ariko quand même hano hari 104 incidents, donc les 104 violations graves. Mapping report yemera ko yakorewe abatutsi n'abanyamulenge muri Nord Kivu, Sud Kivu, Kinshasa, province orientale, bikozwe n'aba ex-phase, bikozwe n'intera hamwe na ex-FAR n'ubuyobozi bwa Mobutu
n'ubuyobozi bwa Kabila le père niho kuko urumva ni muri juillet 98 donc on est à la veille directement ya ntuza y'intambara ya RCD muri yo andima violation bavuga muri mapping report ni 238 yabaye muri periode do isa 4 Seleman y'abatutsi n'abanyamulenge naho andi moko ni 238 muri ze 238 ariho bashiramo ko